Aciari babati kuritana na bao mitugo ya kwiritira ngugi kenda bethirwa bari na miturire miega. Bobo ni kuringana na Bishop Joshua Kiranja wa kanisa cha Independent Igembe North East Diocese uria ugite izo nio njira igatethia gukiria mugongo. Nicola Chabari ni akurikithia. Letter H, hold your hand. Ojune Bishop Joshua Kiranja wa kanisa cha AIPCA Igembe North East Diocese agitariria aciari mitaratara ira miega ya kuthingatira gita arira bakorera ana bakiuga bwambere mwana na batiri kwithirwa kirutanwa ngugi icianjara ni kenda aithirwo aena umenyo obwake bwagwitethia anabu ni ba muciari wiritane kurera mwana into bithatu into yana aciari unakiara jamere and ndara kiri mware no bochie Burtano mutu kimawa na wacha patirwa wa nonto akoroywa dale ka mware mochi ucho kwa ndeka muntu ngwe wakorua mwaro kwa tawata no Kenya leo to tirana na bantu ba training ba ku bari dao ngeke na mware ngwe ana bakuba ore ngwa le baruwe wategera mwaro ngwe ngwe chiombe nonto mwede modao itana mwana ngwe mukono yeye to mochi teni puko irieni ro dedieni ngombe uani Nkoroki iyogo aliuga bonge burabo batiri kwithira bokithingatirwa ni mwana akwirwo acukuru ne kenda arutanwa manto megie ume ebakiongo na muno nkoroki nkoro one kathuranirwo abwega na njira ya kumurekeria akathia kanicani nonto aliuga ana abainge baire akwirwo cukuru batwika anto batae na ume na bakare kumenyethwa manto megie kanisa bakatwika nabo anto batae na manto mega nkoroni ichiao. Letter H can mean end what about who end Yako inangobia kiungwana endi kiongo no mwanga mwana omuike siku atana kokono aliye boya 8 namba ithato ni ati nkoro mwana ure neta kanisene anadiatia asiari baraba inge mwana akinya miaka 12 akathukana noe asoka mutia au atakiumia atiwo muyamira na kwende mantange maingi Kumegebe North Betan Class Chabari.